Orusisira rw'ebyamagara ningashi health camp yabegenderire kuragurira abantu abine obuzibu omu misa amagufa hamwe n'okunanuura omubiri kandi etebeekanisibwe aba physiotherapy services bakwatanise na Radio West hamwe na TV West n'ekigendererwa ky'okuhisa abantu obuheereza bw'ebyamagara haihi. Was a result of our many clients for various reasons would not be able to stay in Kampala to finish their sessions and hence requested us to bring these services nearer to them. We also hope to serve people beyond Barara like Kabare, Bushenyi, Fort Poto, Rukunjiri, etc. What is also unique about our clinic here, its location that is accessible to many people. It is near the Barara Referral Hospital, and other clinics are also close to the University Inn, where we have a special arrangement for those who may be coming from far and need to stay for some days at the subsidized rate. Obonero burereka ngo oyine indwara ombonero obu harimu okushasha kw'enyama y'omubiri, okushasha n'arukurura obuzima obukutambura omungi omubiri nari emisi kushanga washarara kushanga nohora nkomururo oguri omubiri gwawe nari kushanga oyine feeling emphasis zikutambura omubiri gwawe. Robert Mugabe Kachebezi Meya wa Mbarara City niwe yiguraho health camp kandi yashaba abantu ogumana bazoma rwaro kutunga obujanjabi bukiri kare. Nanyenyoka ni pereza obuhereza bwabushi free mwiruko muze babacheberewe konka twine kizucha abantu bito mwe rumwe tubarukunda kuzakuraguza omuntu nayenda kuzakuraguza yanogire okuzakuchebeza amagara kuzayongo bakurebe oshanga omuntu atakifire konko cheza kunoga wabire kirago hatobona kwimukaho oshanga obunde cyabiwe cyo kutambirwa buriya oshanga kiba cyagenze. Is about restoring of strength. Physiotherapy no garra restoration nechimasanga mani omakufa gabwiremo ngumwana hatana ebebara koleze muzakugarura mani bukutambire healing then bukijangu and walking again ngogara ko tambore ko kwabiro tambura nuko abantu bakigira derbaja ultimately God ultimately werhangana achikora na healing nabwo cyo abantu bakunyetaha rahanga na jena nebi na tamu. Philbert Akankwaso wa Radio West na TV West yajangwe ikintu bakikora ogaruza abantu obwo bari kwetebekana kujaguza ikinhiro cyo mwaka ogu. Of course ebyo naturiyo tukora abo kugira itona Radio West tujya kujaguza emyaka 2007 mbuhereza kandi emyaka 2007 tugarra abantu betu kugira ngo tubetonde ibyo byonka kucakara hayi n'abantu abatumanya abantu kabana bashasha so twabona services nk'izi nari twabona ibitongore nk'ebyagira ngo nigenda kwija kwatarisa bitu tubyakira mukonemi so ni uko aburyo kwenda baza kujya hino kwenda kuyamba abantu bitwaburijo binekizbeje mushikira mutureba kandi of course ibyo tubantu byite bikanisa kushaka imyaka yabe namushanzo mbuhereza chika. Radio West neja kujaguza emyaka binamushanje y'amazuru mbuhereze bira 25 byo kwa mushanju omuchayi kacheka health campaign yaberiye yizoba rumwe omuganda makuru abari kwegitiro mbibi na byentunguka bahabwirwa butashororo mu nganda n'amadini babane benda kutunguka ebe bigamburwa mukoro rw'abanyakakono twatanise group omugombora ya mashisi ngiro north babiri bahindo bwebembezi bwabe kibina cyabo ekima bintu bindi kwanga no butamanya kino cyo kubanza ekindi no kwangana omu bintu ebitine mugasho nkedini enganda ningashomuka kuna ikankare boko muri kwatanusana reba harukundo mwetero mungabo abari kwegitiro mu kibine eki bagambire cyabagemeserize kwegita amarafite recente tuzurundana hamwe nk'ekitori abantu bazehora babasa kutunga mu zirimo tuguba tuce zibasa kutuyamba kushamisa abana bitu nuko basa kuyamba amakagitu twasitabire twareba mutsibe kubantu yambana ombuzibu na munonga woferiwe nemba ko kuboferiwe tukaka senti kabasa kutambuza olubiri mweje y'urufu
abahona bahabwa irungu begite nk'ebine byo muri Nyakakoni bakore sako batyo bongere kwetungura. Ndi Anita Tukunda na Ruth Nwamanya.